And only a midday. Now say, a midday. A midday, che, a benno. Aye, now say, no, midday. A che. Yo, yati, ayahe. Ayandi yatiabre. Yatiabre. Okay, mami found call Easy Soft IT Consult. Na yen kodi come on bibia so ntimi nya fan no pay e wo ho. Utie mi amepa cho. Ye adwuma ye no edoso pa ye twa videos. Pa efe. Mepa cho ye na wo ye wedding engagement any programs I would do nyina birthday parties ni nyina no. Ye ho adwuma kama pa ye live e wo social media no so mepa cho. Okwa obetimi ehu ye wo honom Easy Soft IT Consult ye be twa video kama to media ma me pa twa efi bia ma ho why afa ye firo be penso a ye be hwe na afa o pictures a ye betumi e de ama wani da ho kama pa o picture frames awodo ni nyina fa bra na ye ni nyina ho adwuma fa ma brochure magazine ni nyina ye be ye ho adwuma atumi de ama na bibia atumi aye fine brother shower ni nyina ye be ye social media friends say platforms no any management nyina ye be create ni asam manage di amamo asori na mo wo adwuma kuo bi na mo wo me pa cho offices mo pese ye me install CCTV cameras enfa emamo afei church fo no me pa cho ye beba na ye ba abe create mo social media account no asam manage di amamo why ye wi a mo programs nyina na ye be fa no live at media amamo no ye IT Easy Soft IT Consult afei ye wi ne sa no na ye nsan wi ye me pa cho ye business website, you create business website, e-commerce website, magazines, news website, e-learning school website, portfolio website, membership website, landing page website, church, NGO website, information is your website, host hotel bookings, ninyina no Easy Soft IT Consult. Mpacho Giomo number no kransa na matoa medwumadie no eso atumi ede ama na sefa number no to so mame na mentimi fa ma omo 0549 68 71 00 0549 68 71 and 00 afei be pa cho hye no so mame se adia ye frɛ no se eye bibi biara tienie bibi biara efa o promo meka o promo ho asema na meka eye internet pacho bloggers ni nyina muntie enye se obie camera na wo kɔ wanim me pacho da bi tie ni ye pa ye wo omo no wo hu nimdi a omo na ye ho adwuma eno eye Easy Soft IT Consult send so pa ba me pacho adie bia no a efa software ho sensem software developing Easy Soft IT Consult hey what just call the number now say efa to so mami number no 0549 68 71 00 0549 68 71 and 00 na bibia so atumi aye fine pa ewo ehonom kama Maria ne sa no na me tuo medwumadi ne so ma wano pay dia ene ma me fa nko St. Louis Ventures na me ni nkomo kakra ewo St. Louis Ventures so aso ye emfa ema me pa cho o phones papa na wa yusu Techno, Samsung, iPhone, and the Akika Hunina. Ubetumi be phone papa and an accessories dear. A St. Louis Ventures, and I bet me account for the amount pay. The Ayasonia ready who are dancing. A St. Louis Ventures. Home appliances papa, I would yana open. Me pacha open fridges, open microwave, me pacha open a flat screen TVs, laptops, a hard disks, hard drives, and the Akika Hunina. St. Louis Ventures. Bibia ever home appliances, mobile phones and accessories dear. Me pacho St. Louis Ventures. Na ya repair me the mount here. As I'm the crown say, yes, it's our better phone. I was St. Louis as ye. Now watching them phone the Jones, some na boho na screen in boba. Oba, ye befa a fan, now so fan. Ye tiaka at the amount. Come umpewe, and there now pay. Se phone no so kwa na ekosei enye screen na abo na emom ekosei a oba na ye the amount me pa cho
endi 6 months a ye fa ebi efa na wonso wafafa eka bi abo ho bia na yetua fa ma na wonso watua fa na bibia atumi aye fine me pa cho no ye St. Louis Ventures ye shop kese pa baako e won Nkawie eye ahimfie le nimu ho na no St. Louis eye shop kakraka pa baako ho ye ne drugstore no edi animhye e wo ho no saa me pa cho se wokọ agogoso a ye wo chenkyere nche pa baako e wo ho saa so na se oba eye Nkawie ye fe se Nkawie ne to ase ntem ho no so a ye wo Adom House headquarters ne ho na wo Adom House first floor ho no ubeduru ho no na St. Louis Ventures ye ho no si wo na bom St. Louis wotepa ho a na wo ko wonyirai me pa charge number no na wo so timi frɛ 0241 90 7600 0241 90 7600 0241 90 7600 na de edu twam kura akwakofa ede aba no me pa cho eno eye St. Louis hardware St. Louis dia sembeba krum ha St. Louis hardware no me pa cho tie wasi wo da wi opese ye boso ma wo eno ye nchense emu de na wo pe emu de ye nchense ni mu de ye na mpa cho wo pe wo de wa abobodin yese fa o kala ne bra kala kro na wo pe ne fabra na ye ntwa emfa ma direct from factory me YouTube for ni na mo hwe me a eda so live Katakyiefm FM TV kala be na ope me pa cho ye wo galvanized e wo ho kama pa awurade nyankopon ade efe wo de fa wo kala wo pe ne fabra na ye ntwa emfa ma eno ye St. Louis Ventures ye twitwa na ya ba be bowo dan so atumi dia ma na de e de kra wo me se yen ye prize no ene abonten de no enso ye dantam sunsu ye dantam ne se ye de ne ewo fom pa ye de ne ewo fom ope RBS me pa cho yen ye be de ma Aluzink Euro Tiles ni nyina ye be ye ho adwuma atumi de ma me pa cho from start to finish St. Louis Ventures ye se kala ope no fabra na yen so ye ntwa enfama dollar ba for me yen atete ye ne ma so Nkaye no omontete so na yen de atete so me pa cho bia wo bia no free delivery o free number ne sesia me pa cho free yen St. Louis Ventures wo de bomoden na ti ya homa ni mu so ti ase free yen sesia na yen deliver no free emfa nkɔ wo site ba biara wo bia no na yentimi enye emfa emawo na bibia so entimi yen kɔ so wa ma ye hode a ene na wato pete etu me pa cho ye number ni eje na yentimi eni juma 0241 90 7600 0241 90 7600 me pa cho fra director ho straight na bibia so atumi aye fine pa enti from one dine start to finish there St. Louis Ventures you hear bia no free anopa ma wie ne sa ne de ma menko na efam hujuma de no den de enfamrawo kwagujari Aminia. And some moments one of pay now say the YouTube not to need a young comrade. Now pay if you come or Embra Emedi. I say no, so one pay. So what do you man by force? They eben, then I say Yakamanum. Yakanum Dabe. Aben Asha say born has edi. Oh, now say, Yamchimo. now say, Dabi. Yes, see, Munya no. May they bend a minimum. Messi now say no. Yeah, yes, see, Munya no. It's where they are no back on Mumpa. Because now they say you'll be in class with BH and I know born on the English name. His Excellency, why you do it? Fear dear now, a group of nobody who cry. Do it, I say, hey, Cocoa, ye. Or Castle and Pecrobagy. Sanity. Okay, and Auntie. But, baby, you will be a Kimedis, it will be a Minaminiano. Next time over Tanahana. Or Cabro Funayan when you million or a tribute was it tribute? Was it tribute? And yet, Miniano. That was it tribute them. Oh, was there been enough from the Obi from tribute? Obi, who always all come out in a day, and Tinobrana, a soccer and another tribute, Debbie. A tribute, I knew you. Right. And you from where mistake. Okay. All right. Now, okay, and the ansana tribute to Nebabano, tribute to Babadia, and ansana tribute to Nebabano. Mamenchia, a year dreamwear clothing for you, no pay.
Dreamwear clothing omo Akrofrom junction wa ferry Madam Priscilla one ne maya ni nyina wo hono a anopei no omo nyina etie yen pa na bibia tumi ay fine enti ben kwate no otiase pa okay ene mate mon kan chese ba bia waka no onka hwa ai onka hwa all right sifo mama ne enko social media ne live right mini ameda say mama chat here for ne ahwefo nyina say aha Katakyiefm 90.9 FM na dwumadie no so no we fam ho segment ya eno ewo morning show no so a oba Katakyiefm TV a YouTube ho benya bi ahwe ya TikTok all the social media handles no ya de begu on mo ama wahwe wabra the champion Ebenezer aka Eben aka ba kono de wompe etino ono so otwagu on ma eno so benya bi ahwe na enema akonkan so ede ama we yensam a ene nam emontene so ena ebreni nti ya no masem na me de kakra so ede aba na so watie bi manya no tie ba Viva Fashion Center Mr. Sister Janet awo to ase a wopamade bus stop close to the bus stop hono no me chia wo ne wonkwara ni nyina sanso ena Addis Ababa enso so ewo eye hwede so me kire anwona kwanta ni usade hono ma me to adwumade no so a na ma me hwe ho embo eye ne animu no me kire eye headlines no ni nyina no se owura bi a wono woye kuani an wabombodea atwitwa eye ne yere akunu ya ebroni beka say ni cold blood or cold blooded sani beka no sanso ena eye sojani na asrani ya ni din any private Solomon Asare Techu wono so waya die bi a kese ebro so ama abasobode a ekoma no enya asem keto asika twitwi di bi anka nkofo bi de ba be ma no se bribe wanye wabogu ama sani amanfo bi no si bona baso ewo ba bia ni mpotem no ene enya asem keto akra ko piemu ni krom krobo ho ma ahemfo mo ho wo nyina aye meeting afa no ho a wo mo de abona baso mepa chaw ede no ye ya ema sa abasobode we enso so eko ede ema no na ne krakra no abrante sukono ma ba ko so a me no ka sei sani yenu aba agrada ekomu 15 good years no so ekomu 19 good years ede no ya ama ono de agrada de no kra no wotwa ama no abroso we ene afoforo bi no aka me de be pro kama se efa me ho segment no ene eye ebenada ene eye ebenada entino sebi obi a wode abena ene obi a wode eye kwabena bia no mechiaw na ye hwan ene benada on se eno na me story de tie enyamia eno na dwena me story no entimi wure fi na me de eno ade tini ye enti na ekuada modawro ma enti akua ne kwakufo nyina no mechiamu na ma meto adwuma de no so absia wo wura bi a ne di ene Samuel achina brentuo na minimisa story we mi wi a ye be frɛ ana sɛ me gisa me kan nyina wi na me wi ani afrɛ ho okay me komanim sɛ ne Nyameba ade ama me no me komanim no na wo wura bi a na sɛ opani bi a ne din ade Samuel achina brentuo wo mfie aduanan enum 45 years na ɔware ɔba ne din edi Beatrice Boatin Beatrice ne ho feye pa wesi pisita wo hwe oba na wo gina so bibia bi owobi owo abunyam etunyam nufunyam na ntunyam ne de akeka ho bia ya enya asem keto akora wono obai atena awo amamu amiensa ne bapani kura de okeka koba ye mfie dumienu 12 years and above ya wo mo ewo eye chebi ya no ewo abuakwa South Municipality yes ewo Eastern Region apoye amantamu hono na mepacho ni gina mo no maka chaw se opa abefo tentan fidie no so awo Katakyiefm FM TV a enkomo we amede bo wo no eho emfoni Eben edi begu eye TV no so na won so anya bi ahwe wo mobile phone no so na wo telephone no so ana sempo no laptop wo computer no so no ba bia wo betimi anya bi ahwe wo YouTube hono bia no na waba hono ye TikTok ne social media handles no e bia bi bedru hono ama wonya bi ahwe na ni nyina no se owura yi de wo tie nie we obi a we tuturani pa sane amanfo bi no aka no we tuturani na ni tutu asem no e wo ma no wo obi sikan apolisifoɔ pɛ na kyena no wadwane wo de saa na afi wa ma ne makran po ma gidin bɔne ene ne yere e wo ekura wo mu e wo mu no kya bi hɔnom no na ne yere no wo fira achemtafo ne yere no achemtafo de kron ya wo hu abema ya na bapa ya wone no etena ya wo mu awo mamu miensa me no kasai na ɛna no ɛna papa yi ya ye frɛ no ɛyɛ Samuel Sami kikiri wone ne yonko bi wo munya entokwa a wode sekan ɛwɔ ne yonko no dwane papa ne mfoni na da so no
papa no emfoni ene edaso no fantastic yes Samuel achina no wono ena eja woni abrante bi nya ntokwa ena kikiri wode sekan etwi abrante no ne mfia ene eduru ba bi no sane akanfo ya no omudi omonkoma omoka bibi se sebi bema ene kodwane no wo ye ya na ene wodwane ye ni mfoni ene daso no na papa yi wodwane ye no na emfie kakrachi o mada aposifo pena wo munya no oba no so wote sebi na dwuma sai akwan mofa so a ode behwe mofa no na eya sempa ni sane ti no kohia bema foforo ya one ne kekan ya ene wo mu ye efia asade ya o motena se se okunu ene wo yere na enumu no anche ena eja samin wasanso be pie mu ewo kuro no mu efie kakra bia etwa mu oba ya kyese wo se ba beje ne yere nani wo ko fie ho ena wo koka che abrante a wone ne yere ne kyese oi oba no wo ye me yere entifumade mam na me fa no komba bi ena abrante no so che mu kyense mesrew me de makoya mamre bi a kyese oba wi eye me yere enti mesrew onye o yiri biem na kyese achena wa fa no ho adwene enti eja samueli wo ye anu akọ oba no ho so wan sama metena me nkyɛn a de besi kyese o trete oba no saa ma oba no mfie no na de ne nka se oba no yere senka sebi okosama abema no but wan fa anya asem bia sanse wona wo na ohunu se we no eye sebi abo no obewu a wo pere eninti ana wo pede na ne sa ninti ana oba yi in fact wo ya na wako ne mana kɔ papa no wono makodidi na wakɔkɔfa bi no ma bafia ba bedane ade nti wo ma wakɔ bema no ho a na basket bi a wo bema no fie ho no atam na ode abana ode aduane agum de ama mofra no na we na no obaye ni kunu foforo ya one no awade wo mote wo ena wo mu didie ebonwan se Samuel na nimni oba no ene bema ina da ti obaye oba Beatrice oba wo hwe na basa ne na wo mu ekura na wotimi se yes e ma na ebi beja bi esi wa yi chebi ya eno ewo Abuakwa South Municipality me kire eye na nadu krom ho Eastern Region ewo NC ye na enumu no eno okoi se oba no onsore mese no monko eno oba no se menko nti onsore mese mi anko no sa asem we hu na ye ni nkomo efa emra de o wa homa isu yi ajadan okay right ajadan mo achi o munya be ma me yo so Katakyiefm FM ye wo Kumase yo munya yo anopedi ye boko asema ya abba na yati se esie ewo eye chebi ena anopedi ne wo twon komo kakra yanya ne ntse wada ma eben opa pe asemi se netie yo munya anisa obepiem wo ye employment testing ji ha ye chebi amampenda da na da ko kwa nukrumpi ahona asemi ekosi nyanse abawe be efe no Beatrice Boatin ono mfisia no be 41 years oni ni ku ono so wo be 45 years efe Samuel Achena na neko ba nyina ne se abawe ni papa yatena ama wo bakuma miensa na ngesike kaka ye chere se oni papa ni tomate kwa be 5 to 6 years ni a omo nti hobiem ama nkanin na ko mote achimtafo eno so ben chebi ema abawe ni tutu fi be man ho kwa betena o ma mikrom ha enu ni chebi na numu na nte ya kenya che se abrante ni tu kwan no be duye no ana o che se ne no ni nyae nti no sambra no musanka bom ana abawe no so che se me no te kwa no insa one bottle kwa on fa me che busua nti tenet kwa na nya ware na se ba konya be ma fufa me so ni nti nje o ma no abesra nkora no o ma no abesra nkora na oba no de duane kakra bi skama da brom na when the last time you buy no na abawa ni ku so onya ne hyedem abrante ni bo punuma sanka abawa no bie ba wa mie e na so so o ma de don fa ne bag na o de duane gum don ko fa mre no nti ma aye abawa so de bag ni pie boy o sha se so o so ye ase de ni me bi better sense na abawa so so be gum hu fi wo okufu no nim ti no o ma fa ne hye se on fa bag ni ko jan ko no fa ne ka no nko e na on so de on so pen guase ese bi an kufo no be hehe na de amako kan ntino on so di nechi se ende o de bag no kwakuja no na omo kwana sakura no omo fi according to omo na eyewitness say omo fifi ho na nkasa sakura ko no na abrante no adi oba nechi na ba say na odidi nechi sa so wundi wenim dia menim dia anya menko na abrante no ti ase be di nenim na omo du kwan ho omo stop car no na bag no esi abawa no kon ho a orija ni kun na wafaka
Obetia saw this can run many fast so. When ma about the came as uncle track when Flocon film commission and what. Naka what track when no Janako fee. No track when you know. I say abandon body track when a ration and now more flowers view. I saw mood intent which your phone or Fafana a booby about no form. And more the second man who won the quantity I must can come more. I know not. Second amudi job and cricket one be aye do one ko ma second kwa amwa akwa wema taxi bi chom za ho kwan ho when road kwan ho pe nti taxi bi chom za how about no chef ma nukunu ye na say okunu nti o si ampa na say okunu na nsa nti okike ma nkofo kakra ba ma o mefa baba mo ni du chebi government hospital no na say wato na nanom edada enum na mo chi abrante no so de o mo sake kan kakra kama Emma, on the hospital, a friend on Suyina, a beer now trim, a boy, has to be said, yeah, on my court now, and none needy. Into this, Mira, or no one must say, or no, Mamma, me and son. Penny no bell, where say, Penny no 12 years. There's almost I check. Oh, I check. Nantiga Christian and say, I want to attempt for honor. Abrante no will be still come with Johnny Coshe Central Region baby. Okay. Ain't he all beginning no own fee about one. I know that I'm so ma, I'm say about 250 cotton and what. I thought by no chess still on ya, into no Santana, also on Penamago for Woody Abbey. Right. Ready, you better see no pay na. Bibia Sunia, and who am I in both for baby or Dharma, a vessel bania baby. Why? You're yes, so yeah, that's it. Somewhat, or then a day out to anyone or pay our from Mujimadi and son on the Aquadi home come a chim, chibi, right? Okay. And yeah, Minia, the Abano. So what you catch him over than Tinoja. Oban Hofepa, and you could to training. Now, when I'm off for being one more cruise, such as say, I deal with Amasa Okawaro Banas, where he can't walk, Yana Hajuni. Yes, I want one for Yanipa, Umi Yanipa, but Ayana. One of the disadvantages, no, a be, I don't know. Ubo was me come papa ho, or I'm yana, who could not watch it because Nadia Obiano. These are some of the things I may obey Menotia or ex crime and per se, me who number crow for so, but I can't because or now. It's not Mamma told you because when he can't be Chimuna, which we did, Mamma called the next story, meaning some Miss Chimunkusidia. Okay, you call the next story, right, Medicine. Abusha we so Srania one so no ho aba 7 na ho aba 7 no asem papa ya eno enya asem ketwa kra na wei asem we mebo nkyeremu wi a na bo nsem nsem amafo kafa ho no eya na senye ebi bo na baso so wa ya ade pa entansi nyankopɔ be hia no obenyina che yedie ni nkunimdie ni nkankɔ ne fa hodie ni mpuntuo be ne dia ebi so kyese soja ni wei wonya sika biem ade afre ni yedie won hia bi biem Ghana ha no wa yesa ade wei apu ani ade na asem no ni nkyeremu enyina ne tofabo mu ene sai abrantia wowo eye empiaduasa 30 years o esrani we sojani ya ne din ade private Solomon Asare Techu na papa no oboso obodwuma papa ya wono no soja dwuma no owo department of public relations no sa side no owo ewo Ghana Armed Forces no ewo Bema camp ewo enkran pumpuni montamu na eja ewo mu a ba bia gold mines bia wo no na yato wo mu apete na obia akọ na okokọbọ ban okọbọ 5 ewo ho no mo na ewo mu a na eja wasanso aba ne yasasa wo mo asem we western region western north region ewo ba bia ni obi oni ba bia ni bia wonim gold mines and say gold mines companies awodo akese ewo ho we ba bia ni gold mines ewo eno ode sa asra ni ekoto ye srani no on the TV no so say boya no ne ho feye pa na hwe eye opani we ya o 30 years na timi say yes o mpanifo ni monyam pa ya nya sam kitwa eti no we no okotena ho obo adwuma ho no ma kere ye pa utimi say ho no ya na asrafo ni bi kotena ho mo adwuma ni ye utimi say ya na nsem nketenkete tesi na we die wokọ ho no wo mani gipa na ye behwe a ye wo security companies ahodo ankrankran individual private security companies ahodo a omuso wo mu a na wo mayiyi wo nkwada wo training mofra na mrantewa ene mabawa se wo so enkobo 5 ana wo nkobo ban ewo eye institutions ahodo mu a ebinum ene eye sra ni wei ana ekoye
na ebra asrani ya wo hwe no ewo Katakyiefm FM TV wabra eben edeno atoso fefa waye fully armed wa dress kuntan fefa huhu wono ane ye kana asemu yi papa yi wo bo adwuma pa na bra na owo eye gold mines wono na anu ya na ebeto odwa say illegal miners bi ekwen na wo mudi ayi efiwura so me sika edi kosi ni nchen ene wo mo frɛ no so ayi aban sojaman we de wadawro ma ye illegal miners nka boaye na nka sika no nka wo de nka wo hye nie na eme yenye aja illegalities kakra wa ha na yenye twitwa ye ho kakra ja be ndai ebi aso yonko da na woda wo mo da no a wo hwe omudi no osre wankasa ewa no watwi ni tuo na odi abubo ni hihim na odi hihim no mo se papa na ye kasa hu o yihim we ya no o'clock no gogram ana ode kire wo mo so ana o se a chese mo saafo we no mo na mama o man na se no mo na mama Ghana mampani bia ba no wo bre yesi galamse yesi illegality se ekoso gold mines adwumam e saa bi se ya na si wo boase a ene mranto ane yesa saade a if persuasion phase force is applier ya o mkoye ya nipa makoma ko be de o mo soja fo bufu ya wo mu ku o mutugu ye no temo ene menemo awurade nyankopon me fam se da benwa na papa di tuo kire mo na enkofo na abu kotodwe yi ne o mu wo mu chana fo ne ade o ma bu kotodwe o ba bia ni gold mines won ma chese e kire ho no mo pachaw ye nya biem ni ade na papa yi wo mu suwe ko soro ba fo mo mu su moja wantwe o ka cho mo se musika fi wura so me mpe sika ketua bi anyankopon kire so no me pe esin bebra bonsam de nsan to so eni ade bia papa yi eyire nkofo yi na odi tuo kire o mo so a wodo o mo ekoma eye security sa na o mo OJ's security service ya sa abambofo no so bi wo a wodo o mo koya mpanifo ebe che wo mo hwe sika yi fi wura so me madam na o mo kotokoto sra ni soja ni se ebi si da ewo Ghana ha na de ebi esi krampo na eye makomako aya de wanton na ni monyam anya sa nka dwuma yedue company nka gu ha ni so wo mu gu no na nyame hia no nyame nya ne kese pa sra ni me so behwe eye Katakyiefm TV yes we kware ni foni mienu ba ko osre ya ni simogire fe wo ye kokko kama na abrante no wo ye kroboni wo firiduma so krobo ya 2023 ya ana ya enlist no e wo Ghana Armed Forces no mu ya chese oba mu enche kra o ya de abefu na fe so no wo ko ni senior high school wo manya krobo senior high school manya krobo na wo so to aso e wo King David College sa school no ti school yi wo mu school ni mienu nyina ebo nsem e de man se wo manya product a wa hye wo manu monyam na krobo kro no wo hina wo kro no mo ene wo mu amanfo wo kro no mu na no sonkonya ene ade hye wo krobo ho no de wo mu nyina ebo abranti aba so se wo ya de na entansi na we na afoforo bi no so kasa pu srani we wonye ye biem no de awu wo man tu se bi kra o wo mu se wonye ye biem na ne yire one ne te kra no eye wo mu anko megya no ebi kura chese o mo bra no anko mo mfre no fon so kura biem da e wo Ghana ha dabi no wonya sika twitwidie we na we gya mana ka se maybe dabi me dem me mpesika ye fi ene ade wo wonye ye biem da tiwei ene obi e kan ebi bona ba so no na ebi so e ka se tia no toto ayampia enya asem ketwa no so sra ni de wo se de ono waye no atete ye de ne fa mu frifie ekowura so adwuma no mu ama odi pie no eno anu wada so de ache wono ankasa no ho animonyam na OJ's security service institution wo mo so e ka se waya ade pa waya ade atu omanim na sa security service no owura woda no opening woda no eye srani a okona ho megie mu retired Captain Haruna Ademu wono e dissertation a efepa mu nsem de ma eye abrante no enu achi so no dodo na mpanimfo so keka bomu a mo de award a emu odin kama enso e de bona ba so se waya ade intensi ya na amanfo bi no sa posifo na ya na omoje bribe na so soja fo nyina age omo kra na gidie mu oduo na so we de fiewura so amema wanye nyame hia no nya ne kese na ne da so nyina enso so embram wei ayesra ni no so dia esi wo baabia ni na anu ya wabra amanfo bi no de sika ebre no a wo reject ye abusu ebre ni ntidi etwato okra ana mede bre wi wa abra emrante wa ebi mu bodwuma na ebi mu esa wani fifire na wo mu edidie no ye wo ebi foforo bi no so so a wo mo de paso obese na ni mu fifire de edidie ene lalai wo de adwen ne bedidi wo de sekan etuo ni agyan ne piaw ana be ko amanfo so akwakwagi wo musika na wo de awose na num free eno no na we na ewiase se bi mpreduasa
wɔse ɛwɔdo a ɛbɛba woyɛ den a wokruwa no ɛbɛyɛ ma broni kan bi sɛ 99 days for the thief just a day for the owner abusua ahaya Katakyiefm 90.9 FM sunie FM ho segment a ɛwɔ morning show no so ɛna mede bra wɔ abra mede ɛyɛ story atwatoɔ ɛde ma wo me se oba abɛfo tentam video no so a ne nyinaa social media handles no eben ɛwɔ hɔ no ma obɛsesa nneɛma no nyinaa de agu so ɛde ama me no ka sɛ ɛnsɛm a meka nyinaa ho mfoni ne ho videos no eben ɛde gu ɛyɛ Katakyie FM TV no so na wo so wanya bi ahwɛ wo ba bibia wo bia no na wo so so ahwɛ no so ɛde ama yɛn abrantie su kɔnoma ya ne din ɛde Paul Avotude ne nickname a wo mode ɛbɔ no abaso anase mpo no wo mode ma no fans ɛyɛ tinted na kyerɛ sɛ wɔyɛ nkɔyɛ kaya nka obi tima ka wotwam a nya de bohu nipa kro wom na sɛ ne bɔne a wodie no wotimi sɛ yesuma sɛ obi ahu nanso ohinta dua kyire obi ahu anyame ahu wei ana abrante ya on the 1st of July wabra na Ghana for ye bom pa ya John Dramani Mahama ma obi e bom pa ya no na obi so eye Robin wafom eye Robin na abrante su kono ma me boni din se friend no Paul obi be se wasi Paul avoti dey wo ya nguna niba ya wo no ho ana wo ya wo bɔ no bra na se wo bɔkro no no che na we die fofia ntoata ena Nyankopɔn die wo yi ne sokrata ama wo che no ni nyina no se ewura bi a wo ye Nigeria ni ye frɛ no Ogechi Chidibere na Chidibere mami wo kɔ ayi antenatal te sɛ de na Nyameba eka no ɛyɛ na wo a anasa wo bɛ wo a wonyim na wo bɛ wo a ya na wo kɔ hospital ya sabia kɔhwɛ ho a kɔpem sɛ abɔfra no be pie sɛ de bɛ ya no ho bɛ den na abɔfra no pie nso so wie so a wakɔ postnatal ɛno so ɛyɛ sɛ ɔmo bɛ korɔkorɔ abɔfra no ama no ho no so no asa yɛ fit amia hu sɛ afɛ de no no wie pɛyɔ ɛno no awɛ de na antenatal ya maame no wonyim ɛna wo ahoma kye de suo mu wasɔde a wo kɔ ayaresabea na we na abrantie yi etete maame ya no hu sɛ no maame ɛhyɛ no ohe maame no okɔba ne ade na kɔba di mu ne na yɛ sɛ maame no ɛhyɛ no pa nti no ɛna obenya bibi de afiri no ho na we na abrantie yi atwe machet wɔsɛ machet pa ɔsɛ machet ɔsɛ machet ɛyɛ ayi kotokuro ɛna ne wɔde kɔ maame no so pagya de kɔ wiem sɛ maame de wo hu nyina wa fa mba metwitwa de wo yemaku ba no kyɛ sɛ de me de bɛyɛ wɔ no abusia abrantie no ɛna da ɛyɛ YouTube hɔ no TV no so no sɛ boya ne ho fa yes abrantie kɔkɔ ne hwene tia kama na so wɔse wɔn de wɔn pɛbrɛ na ne nyinaa mu no sɛbi maame no wɔpɛ ne nkwa san sɛ wiase mpani sɛ wonwu ya wonim de wobɛnya nti no gya maame no ɛdane sika na ekuta no ɛde ma ɛyɛ abrantie no sika no na ɛyɛ 3000 Ghana cedis ɛnka ne 30 million mako aduasa ɛna ɔde ma no me no ka sɛ maame no yusu me phone ni bi na phone a me yusu no ha ne bi na no yusu ɛyɛ Techno Spark 30C mobile phone a ɛno no ne boɔ ɛyɛ 2005 me kyerɛ 25 million ɛnka ne sika no ɛna ɛno so wɔgye free maame no hɔ na akeka ne nyinaa bɔ mu a yɛde kɔ sika mu a polisifoɔ no kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ 5500 Ghana cedis na sɛ 55 million ɛnka ne sika no ɛna ɛbɔ mu a ɛno akɔkɔdi abranteɛ no hɔ na abranteɛ no wɔwie no odwaneɛ ɛna ɔkɔɔ ne baabi na kyerɛ sɛ bɔnyɛ ne tie didim na wiase deɛ woyɛ dan a yɛbɛkyew yɛsi de odwane ɛna nim deɛ ɔtɛ na sɛ mo bafo no ɔkɔtɔne yɛ nti ɔbaa no so ɔkɔyɛ case ɛma CID for de wɔn ho gyima wɔn mo na mantwa ahodoɔ ne ade ɛne da na yɛwura na sempo no me ankasa me nua Nyameba ka bibi fa social media obi kɔ private anu watwa wotu kwan anu watwa woyesi anu watwa no sɛ na abranteɛ no ɔkɔtɔn phone de ma obi na ɔtɔn de ma nipa korɔ no ɔno so nam TikTok de bia no de phone yɛ video no de phone yɛ video na ma me ne ko hu ne TikTok no fra police pon sɛ mo hwɛ account we mu abranteɛ bi yɛ video a phone bi kuta na me phone na I say machine so say a police for you ko save video no wo mu save ya ɛna wo mu sa yɛ no a ɛna wo mu kɔkye sa abranteɛ a me no ka sɛ abranteɛ wo mu kɔkye no no me pa twa yɛ frɛ no Harmony Mbonu ni din anane guy name a omudi no no ɛyɛ money ɛyɛ sika na abranteɛ no wɔ mfie aduonu miɛnsa 23 good years ɛna wo mu kye no ɛwɔ ho main market no wo mu kɔkye no ɛna wo mu de ne ba yɛ police station wɔ no no o kye mu kira police for no sɛ ɛyɛ no korɛ ɛyɛ abranteɛ Paul ɛna tɔn maa no na ɔtɔn maa no 850 Ghana cedis 8.5 mobile phone 25 million no ɔkɔtɔn no 8.5 ɛna ɔde na ade egu no butum nti ɛba asa na polisifoɔ edi ɛyɛ Mbonu n'akyi ɛna ɔkɔkyerɛ bibia Paul wɔ na Paul ɔwakɔtɛ ɛwɔ ɛyɛ ho yɛfrɛ baabi de mankyɛ ɛhɔ no wakɔkɔtɛ ya wɔn ɛkɔkyerɛ no na wɔn kɔkyerɛ no
wɔde kɔ police station hɔ nom na wɔgyina Ghana mmara mekyerɛ ɛyɛ robbery offence no wɔn gyina saa mmara no section 149 of the Criminal Offences Act 1960 Act 29 ana wɔn de gyina so edi mmea no a wɔn de no ɛkɔhyɛ ɛyɛ asanibia wɔduru asanibia hɔ nom no wɔdeɛ wɔanka bibia wɔkasa mpa wɔyɛ ne ntino yɛmfa no bɔ ne nkyɛn no nya adeɛ a wɔbɛyɛ bie mu da ɛna wɔkyerɛ sɛ saa adeɛ a wonyɛ bie mu da adeɛ a ɛna agya wontumi nkɔ no falasa kom with hard labor mfie mako dunkono 19 good years kokotwa na sɛ woba na agya ebia wobɛgya ne ɛwoyɛ no na nipa a ɔkɔtɔn fon no de ma no agya ɔmu hu no mɔbɔ ɛna ɔno so ɔmu twa no to kakra ɛna ɔmu gya no wei ɛyɛ adeɛ a ɛsi wɔ ho na nka ɛbrɛ kakra atwa mu no nka ɛkasa anwonani ba ɛbɛbɔ korɔ no sei ɛde sɛ kan akyerɛ obi so ayɛ saa nneɛma se a nka wonyi ni sanso wɔn kyerɛ sɛ wɔn mu kuruma bosom ɛka paa yɛtete wɔn mu yie nti nka anwonani ba deɛ nka wɔntumi nyɛ saa adeɛ wei nanso nɛ asɔre bi asɛe baabi a aporɔ ɛma ɛnɛ aberante a ɔyɛ anwonani ba mapa ɛde sɛ kan kɛseɛ paa akɔgyina ɔpemfoɔ so agye ne sika ɛne ne mobile phones ɛne ade akɔtɔ no fofofo de ama obi ama ɔkɔkɔkye na sabre yi ɔno so akɔdi nsɛnsɛmɛ ɛwɔ polisifoɔ nsɛm a ɛmɛ no ɔkasɛ wɔkɔ mu 19 good years na ɔkɔba a ɔno ankasa obohu sɛ yes sɛ ɔnam to so sen wɔsra na yare ne wɔ mu ɛbrɛ ne nti ma mefa dwumadeɛ no ɛnsi hanom sei na menkyia Caleb wowɔ Nkawie ɛna Caesar nso wososɔ nadeɛ ɛwɔ ɛyɛ Nkawie chief warder paa yɛ a wobɛn Dr. Akwa sɛbi ne private toilet no ɛhɔ no mu mekyia mu nyinaa ɛne obi bia ɔno so wotie yɛ wei ɛyɛ FM ho segment a ɛwɔ morning show Katakyiefm 90.9 FM ya ɔden de mede ho kyia me a ɛyɛ na Nyameba ebie mu a na mede abrɛ mu no nyame yɛ adom a ɛtena so mesare foforo abrɛ mu meda se ɔden de wayɛ adeɛ paa wayɛ adeɛ enti ɛno nsɛm no no Amansan Dawuro no so ni Mugabe de mbɛkɔ dwa so sesia na afei yɛwie pa na afei yɛdi nkɔmɔ ntɛ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 m anɔpɛ nkɔmɔ wɔ hɔ no mu a yɛbɛdi na bibia nso atumi akɔ so ɔden de na de yɛfiri ɛyɛ ɛfamo dwumadie so a ɔde yɛwie saa no right enti ansana no Desmond Asare from University of Education Winneba. God bless you and your crew. Yada sepa watching us live YouTube no so okay eti wo share wo YouTube no so bia mesraw uko YouTube no so a wo de subscribe my why subscribe my why subscribe my me pa chopa subscribe FM wo YouTube ne so Katakyiefm FM TV Katakyiefm FM TV obaso na wa subscribe atumi dia mai na wa share link no na obi nso atumi anya bi na bibia atumi aye fine Mugabe di mbekɔ via so tew na me firi ono ma medi me nkomo me discussion na bibia nso atumi aye fine pa nti sine Mugabe Nyameba yɛntɔ ade yɛntɛntɛm yɛtɔ ade ne nyina ya Afari Community Hospital abusuafo ensamo bibia chimbiem yɛkɔ Afari Community Hospital mebacho we oba na se we offer na pebe bia continental ka mebacho ni nyina Afari Community Hospital free adwoada ekopim fiada da mu ni nyina obetumi aba continental ne ho mebacho uyobi na se ododo musene how anase wani ya wo ya ni nyina Afari Community Hospital mebacho opese wo horo ade wa wodiem emawa ni nyina Afari Community Hospital uyobi nso na enso bi abegu honam ani prekese basa wakoa unya no adura mebacho ba modern Afari Community Hospital yebeboa na sa yare ni nyina atimi afiri ma mepache corporate service premier Acacia NHIS ene dia ka nyina no mepache Afari Community Hospital yaji ni nyina enti betumi aba mepache friend penifo 0240176502 0240176502 mepache me do pm Ejapata House mepache uyo obi ne wasi ofie awie na opeta house kama pa ade ade udwuma ni nyina ye Ejapata House sanso na Ejapata Plaza se menka nche wo se Italian doors no papa ni nyina no na so ye na bi wo shower sets tap sink mirror basin with cabinet doors keys handles chemicals and strips awudo ni nyina no meka na magade WCs and jacuzzis ni nyina no papa ni nyina no Ejapa Plaza and Ejapata House anti bomadi abra na so baji bi ne fa ko sisi ofie me ba che so prenchire mu abru media so a ye frem panifo 0552953440 0552953440 and 0593 387686 me pa cho me do pm wo obiba JK Pap restaurant me pa cho ye kwa kodidi
ade so na yefo no da yeka yefo no be da yeka saade a wo se ko pedi papa ani di ye be di a ni nyina eye obi ba JK Pap and Restaurant e pa cho aduane bay na pese wodi no enna no pay se ye fufu mutu banku abetie ene na keka ho ni nyina no ni nyina ye obi ba JK Pap and Restaurant sanso na both continental and local dishes ni nyina no ni nyina obi ba ahweye obenya biadi uye obi ne woni gi pastries ho me kire esama bi ane a bi se meat pie bread cake bread pizza ni je keka ho nyina no bomodin afo ni chemu obi ba JK Pap and Restaurant me ba je o mini bar yesanso washing bay baby akono kra ni say yesa was spacious car park abetim ye o programs awodo nyina ti bomodin abra ne mo me ba je watwema ponu mpesa ti asem na mekan o kwa won sabenkum o ba won sanifa ye frɛ obi ba mpanimfo 0256 516276 0256 516276 me pa cho Japa Beauty Salon me pa cho oba bia ho fe e ye tirinwi me pa cho so ho ba fe party a ma ho siesie no be ko ye party a bomodin afo ni chirem wo Japa Beauty Salon me pa cho wig making acrylic nails, normal nails, gel nails, rig installation, frontal pony, braiding, pedicure, any medicure, makeups are rolling in a Japa Beauty Salon. And it's Bomodi Abra, near Mwao, said there be a house in a pa, a besi, a dimu, na unama, almost a doduana memano, and hey, a bon contain near tree, a pa, a barber show. Me patch your ferry, and Katakyie 90.9 FM, and I will abrosign with him, be a Japa task one, a ho, and I be a Japa Beauty Salon. Me patch your young friend, sister, me. 0554 389308 ofra Sandra obeje so no masisi kama pa 0554 389308 me pacho monos 89 enterprise me pacho bi na utikem e bia na eje enche na wasi so sa number you mama number na 0541 33 1099 and 0544 272080 me pacho bomodia na fresh anambe ni nyina ne se uyobi na ope building materials awodo ni nyina to a na se hardworks awodo na de djuma wo fia ni nyina eye monox 89 enterprise o se me kan chewo sebra na omo na ufie na washase a usino be bia entimi koye pa enfamo me pacho obetimi afre number sam du tuja no se de be ya bibia e be konkan pa e de ma omo atwema ferry akrofom junction wa ho na be monox 89 enterprise. Mr. Gideon number ni bim 0554 272080 freno na ufie na usino bibia enkoye pa information Big Joe Enterprise men kan show se uyobi a opesa ofon asai na pesa woye ofon lock da so na pesa ifiri so mo anasa fon no ene ho pempena de nyina me ba cho sebra na so ye no mo na betu bi koton obetu bi abato ama obebi so atu akoton ni nyina so obeboa na otu bi akoton o se o abu akwa total filling station one ma sanso na branch ni bi wo kunsu zongo junction sanso na anya kwanta branch ni bi enso ho me ba cho se o penchire mu aburu mi de so pa fra Big Joe e was 0245 794556 0245 794556 and now 0209 541556 Mamodia na fra Big Joe na wo mo me pa cho yentu kwan ko boga wate ye tu kwan akwa boga ye ko pesika megu ebotom ni nyina ye full time recruitment and travel consult for Daroma muso mu de ye tu kwan ye ko Albania, Australia, Canada, Germany, UK, Luxembourg, Holland, Iceland, Japan, China, New Zealand, Dubai. Me pa school for numra. Mbaji student visa and fanko Canada ko sujandi. E visa before payment. Me pa name visa ne ba. Na wa megia me pa no problem. Until I say a visa before payment. Bra ne fa untu kwan na kwa mo no ne kwa ye adwuma. Ba bia pese ko bia ne be boa na wanya adwuma ye. Me pa ye wo so fly complex ko ancestry ne Wax Angel Academy. For no na edi ehwe mu anas omu school mu ankasankasa no uwura ho na okasa ohwe full time recruitment and travel consult for me pacho obehu me pacho bibia ne enfre ohini Solomon I was 0536 78 6913 0536 78 1930 me pacho friend na obejo so na bibia atimi akoyi pa kama pa dem me pacho me opuye obi na opa baby ada oya hoho me pacho anase opa baby aye odwumadie bi a me pacho every 19th to 20th no energy samaba golden deal hotel se men kan che se bra na energy sampa aba ne se odi amachi dede shatawale anyone say na eba anything sraw baby a wo bia no bomoden bra na edan duru 19th and 20th no yenkop na golden deal hotel yemamodia ne yempa anontuma eba ne sa dia efiri sa da ne ko no unya hoho bia na
wani betimaje wani enyam totonto bim enti bra be hia amachi dede shatawale eni wandihie se da be ya eniema ebetimi akonkan pa ede amaye onyameba na wonim se St. Louis Ventures me pa choda Roma wasoma me said the car na said limsi mi ko di dwumadi bi mfama no enti me kwa ko di dwumadi no da ka cha boga fo no sa munye ni a ahyase asase na ready ipa kro kwa kohwe na ekukuru dan de siwa ma ni nyina St. Louis Ventures St. Louis Ventures enti me sra wo aboga fo na moti yanka no me sra mo a obi dey ready afre ne kwa kohwe na ya survey bibia na afre die ya hye edansie na se enti ni nyina St. Louis Ventures me so me da sepa anopay ewo ho champion Mugabe ena woten enka eno yenyina ya adwumaden na obia so eye na afamu de ama oman no atumi akoso kama pa Amansan Dawuro suni Katakyiefm 90.9 FM ya from Nyameba Eric Oduro Jr. Me chame ho abatew na afi yenkomo twetwe no pa ni panifo aba no ye ne omo edi nkomo. Okay, maminya adwuma no pen na mento aso dia aha Katakyiefm 90.9 FM Amansan Dawuro eso eni ena yeguso a yeye adwuma na yede asom yeman amoman no so atumi afa ne ntoma papa ede efra ewo eho no monti anopen penifo aba ye ne omo twetwe nkomo na bibia so atumi akoso kama honorable Peter Boache ewo ahasei na abredu eso ewo honorable Peter Boache NDC Regional Communications Team member Owahasei. South na Bredu so ye NPP Regional Communications Team member. Yenyina ye som ye man anopay amoma na tumi afa no papa de Efrem. Peter, good morning. Good morning, Minia. Apa bibia boko? Nyamadum, ye do ye say ye pa. Ye de nyame ase pa. Nyame adaroma. Ye so ye ho ye pa. Right. Party no so boko. Oh. Se say matese mudi bibia ba sa de krona mudi aba ye nyina be kwa kodi akire bi na tumi aboa ye say ya launch good board tax force ne say wo aba be ma no ba be yimpani for aso tre bia no sika ya che no na sika ye be je no be yi ho aso tre no 10%. yes Straight ni nyina de ho be jim ebe bo apa see de nyina ye baby na bia tumi aba nana good morning. Oh, Minia, good morning. Nana bibia e bokodi Yankopon ne otufo ene nananom adaroma ye ho ye de nyame ase eze ufra himfie nti yo yate na party ni mu so kosen
o party mu boko say emu djuba on na no na breachi a boy from Bonnie be fire where honorable NS Yakumi Meka say they were a former the former MP for Akwatia and say party nanti assemble Ghana anti assemble right and me fa kunya so na marriage the immediate family and extended family na my condolences party mo de yeguso I think and 10th right 9th until barely 10 days to come you be called the national conference no after the national conference no you be your name jumedi and paying for no edibetro na ye hu de ye to build the party all right nana me da say ye bre nti yankɔ ne tɛw nana bradu de wo ba ntempa na me aka sɛ me nua Peter em sɛ ɔkɔfa ba bi kakra enti ne bre no ɛyɛ yi kakra ɔno ɔka ho bi nanso ketewa bi ansa ye bɛsom ye maa na ye ba me hyase o me nua Peter so mira wadaroma ɛsɛ ba monti so no pɛ de ye ho nkɔmɔ ye som ye man wa wonim gold board tax force mampani apa ho ntoma no ne ade afei ye be 24 hours so mu nsem kakra na afei yahwe ho hia be hia ene boa ebeboa ene afei ensesan betumi de aba current hardship nim ne ade so ebetumi anya ensesan bi ana chief justice so ose wonte ase ne wonte ase kina wasi waban ewo ECOWAS court ensemi mi ensa mu de opese o hyase ne be bi ade kosi wadaroma yetio yo Nyameba me da se yo manfa kwanza me chia atifo nyina na in fact mama batsopa odmadi a moye msa fa kwan yesu na mato menua so se ina ya party for obi on the party or join the den so wo de obi a de enkama obi se owu mra tie mo munya yakọ o je ni ma ne party for ni nyina mo munya yakọ o mkafra ebe so a yes ye bebo hu modern agoja mo bible say oni asufo ye de yesu na na asufo so de ense te biwa eno besu abom te wo mkafra makran sa wie no na be frase ba chamba meet say wadaroma do meet do be frase de free ye good board no se nyame ayadom ana osum ye ndayepa ema ye dwendwen dwoman no ho se yesika ase na de bia no ye tim painting kwa se ebebo modern ama yesika na ho den no ekwan be so ne bitima fa bio nti that was thinking outside the box so apart from say ye produce enema more ni I exported nya a lot of foreign exchange no ade bi na sada ho abitima ya beboa ma sikasema ko yiye ana ye dwon hu say no good board best option Joshua Ghana say ya koko ye to nyina no opa koto na say de wo ba bia okoto ba wi aban beto nyina na aban export this ka bia be fa koko mu bia no ekọ aban ho sa suahu ni bi ne hu say de boa de ka de ko fa gold mu a ebeti ba boa me nya a lot of foreign or exchange nyame is kasam so atima kunye nyame so ncha de ye free say be ye bosun be say enaya say enumnie no ye tima hu ye say eboaye ma yetumi enya sikapudu enye hwe kwa ye tima nya be say close to 5 billion US dollars abua ama yesika sem agina yie titi woni yensidi no to dollar exchange we say ohwe ma mu ha na edwa de bebe na say okọ Nigeria okọ Togo okọ hin o Jesus say osika no ekọ dollar mu ansa wetima ekọ digital edwa no this say ba say osidi no mu amra be hia sidi bebrebe ada ko dollar kakra bi that say so de nyame adoma yenya sa strong foreign reserves no ama ye wo dollar bebrebe ho enti wo hia sidi bebrebe na order ko pe dollar kese e dia ko wi anya ne say gold board no ana be so sidi no asene mu yi abe bitimanya about 5 billion a ye dia boa ma sidi ho aye den eno na se wan hwe ya ye se ba bia yesu go for twa sia mbo ampesi no
na was some say the to no money wo okay say to the kobi so and say why anya ahwe ye na fa na ngu na kwan mu a na botaye nti a odi di sa dwumadi no na akosi nchen okay nipa bebrebe wo wiase a ka mo ngona ka Ghana kra abutu menya no mi so agagara ti yezo Ghana asai ayi se no omoboye ti a edje bomode a se san tuku na wo gold board no ho a ebetima program no ayabasa ne betuatua enu ti apɛ tax force na tax for you say enye se o de kopezika na mo de hwɛ se enkofo a o mefa nkyɛn awia gold no bi akoton abra yenya saa sika no fa ma o man mu no saa no man nyina to de betwa enti da wo bisa se yenya de ho begim bi no am say because wo be hu se me ye bi sa na wo yi asotire a sika ye benya bia no ye chemu du a ye ma mu baako se fa wonya dwuma bia ba de wo tma ye se obobom de yi aban asotire se abranti ansa so mesi wodi bi bi wo gold no ho enti ade e beboa ama gold board no etimagina branding so far no we are counting success enti e be se ade bi wo nchen bia betuma abese ye gold board dwuma die no okay me de ho de se wi no me tiasie ye maame tukono okay Nyameba papa kese mami me dwuno ha mentiasi o ono na kana se mo se the law is the law ohwe akwan a ya fa so a ye di dwumadie no obia nka nche ne se ye yi de afri what they say dwumadie wodi ni mu ye se suspension okay tranchen na kwadu a amanfo aka to so no ye mu hwemu ni ye hwe se kwadu no maka to so ya ampa na se nyampa ya ampa de a ne se won safata so betena bebia wote ne sesi e ne mu se nyampa de a ene na hu so asa ba ye waduma anga mu se ade bi a chesu bia ba penifo se du otwete bia no so de be ayana eti enema ekoso di nyina dia dan se maame no obi se ne twema mu a okata so a obese ne pa bi nyina be hu nyanso gade ekoso di e ngane kwan so a no aba de bo tachi no de bo ban se mfo so bi ani hu ewura yenua ba sadodo sei ekwo saa procedure na mu bia obi aye din ma ekwo na djuma ekwo na nim kama ale je wono nko ade okwo Supreme Court a different office ya rule out ya omunyina na tutia no se da bi de ode bai de nso bi de be enyina mu na ve was at the call ECOWAS in fact before the ECOWAS ko na adi consider that it failed before even going to the ECOWAS okay the make ya ko sinya na say was the supreme authority no yes adi kan ye ho adwuma yes edi maame no akamene na so kamene na honorable thing to do is to resign I see na ka bibia to de be etwa honorable thing to do is to resign na bibia to etwa na mu say wo so resign dia to bo ase na go through all the process me how say bia process na fa so no baako mienu bi o ma wronger point it out okay ubita we so bia timi ka hwenchrew let us say the issues about the process was it human rights office na ada intina ye dey free office e ba so won body wodie na won the rudwene ho a enu American ibi wo Ghana web okay ahyanbo for what say speaker deputy speaker was say common sense is the law and the law is also what common sense okay who is chief justice yama won tena ho na yehia empelifo mo atena asem bi so adi asem na wona wo saa 2 minutes e wo ka se asomese na so benten e go tena se eni asem no asem e bedi so fa wo akasa wo hu e jema wo tena ho na wo nyi hu nipa na mu ni wasema wada that's common sense e di untimi nkan kire se ye ma won tena ho as chief justice na edu se epe judge for ma wodi wasema ma wa na wa so ahwema ka se asomese no benten mu ko tena mu ni asem yin fama me it doesn't happen anywhere. The mammy asked about Canada, which is so be the bay, Eninamu. Yes, say, Asamaba, if we have to wait, ni way, even at all so. Try and check a crabby, home. Nampany for ye moon, and ye, Nasa would be ma,
Kabi better baby do juma. Nemo say about the that ball the law is the law. We can a debia can debia. Never na say edin. And come on you edin. Would be an here. Nyame fa sambo. Nyame nyama boko adu. Say why for so back bin me ansa bi. Ana manager so we dey de maka dey. Yen ka say e ampa o. Nyemo tranche ga kra bi na yen hwehwemu hwe say tisa. Sa meja yes why bi boring. Okay. Do what you be born e bia. Do one e be hu kwan e fa. Say kwan a ebi o mpese o mo de fa so no. E ma metena nche. Kwan no constitutional. Okay. E di constitution da ho A B C D. E mu de ne yen fa so, ne mu de ne afa nchen a e de be si mfimfin. Okay. All principle no. It is the back to what say say wo say e ka say e ka say ehia adedefo amoma tena say e di nsem bia the power rests in you to appoint judges to what lead. Yeah. It is a wo wa e be ka wa seven no. Wa na wo say you nko for say nko tan sem so ni a. If it be conflict of what interest. Yes. That is biasness. Okay. Enti maamna sama Canada se be me there menye ayo say mranim for. But me apply common sense to the situation. Okay. And I don't see the common sense in allowing her to stay as San Marie Naidebe Ecoso. Okay. The best thing to do, Obia, in fact, common sense, because I say, and then water and chain, you money answer. Eti, took on the onto the boss. Baby, I could you do ya qua could do baby fufro. One watch, which I said, I do baby, are the you and you. Even you, cause why be that one thing? I have press conference. What do you say? As a quarter, you can't say one thing. As a quarter, you can't say one thing. Debbie, that's what for why you chief justice too. As I be that one thing, come on, 7 years. Every we are necessary, and could gas me call equals. Says why you be obey you with Ghana and ye, you point equals. One quay, you see no. Right. I know Honorable Peter Boache. Honorable Peter Boache, NDC Regional Communications Team member. Penny for the park, good down for the back when and I bread so I will fiase. Papa say, what I remember, okay. Answer one. Yo, all right, Nana. Nyameba. Asemu. Asem. Chief Justice issue no me yesenka menka ho asem. But me nuane raise issues bia nti ebe mama ko kakra. Okay. Na always issue no in connection to yade nyina Madam Sharoto say. Yeah. For some time packs. Yeah. Na dodan Kufuado. Ma empenfo who said there is a prima facie case against Sentino. Omosha say ya omu remove no. Because of that Chinchinencia and it was say the ladyship justice chief justice say omonso no ompe kwan bi so no mo fa no so no mu yi ne free ho. Yeah. Na utie ensem yi sha ase maame ne nsem a oka onka say position a o holding na obi beje na anase ye de bem obi na ye ne yawo, but or say we must follow the law. Emrane say Emrane say ansanye betimarimu the chief justice no say yenya prima facie case against her. Okay. And parliament for a petition. Even over petition nemu kura mpuna to me enya substantial. Okay, nti enu ye to you, but court na be kire. Court a kire na won kire. Court on kire. Court on kire. Safe na o man form committee ni koso. Na ma mene nsema o woka nyina ne say e kwan a ye fa so the process, the procedure eno hu ni say it's a breach of the human rights. Okay. Because uti any press conference na obey na obobo ne ma bebre so. One, or say obiani omayimu a ye den be court and as ye be sermon court ye man rate of sermons, but as we speak ye man who the charges are ye dey born se ne be obegina charges ne so
no so they defending him because you know say who do be court no ebe man rate of sermons say when oh let me read okay who the man reading na fato ho oba I'm reading free Mesamba. the press conference ni or say January at this article 4146 hearing, no rules provided by law that regulate hearing and trial in this country are being followed. As we all know, when a citizen is summoned to appear before a court, whether a district court, circuit court, high court, court of appeal, or Supreme Court, or before any administrative or disciplinary committee in the office, it is the duty of the court or committee to give the citizen copies of the complaints that they are presiding over. No citizen in this country can be summoned without being given a writ of sermon, a petition, or a complaint. And say, even as we speak, complainants no, or more complain or more and cry money. As at when I know a press conference. Okay. And any to the extent say or qua impo the first day of hearing when to me uncle or man a lawyer echo said and lawyer bas and lawyer on only what the assembly yank. Na yen survey wa adentina e frɛ court ako. O say si yen survey wa. Yen survey na ako. De na krata be na e frɛ court ama wakɔ. Si yen frɛ o. Eti krata be na de wo ana wo lawyer e kokɔ. Enye say yen survey no or che say complain no charge no. But rate of sermons in the Unesaka. Committee now for men a committee now turn and suffer and no waba. And to occur and the committee has to give him the complaints. Now yes, me get lawyer ni. Na answer your best survey. See a survey wa. Ade kodi any tia e here court. See a ka wo ana. See o. On only statement none American. That's to her statement. Out now. Aha, the press conference that to her statement. I get it. And you make us one kind of maybe busy. There be all kinds of being make us say this is the reason why the woman is fighting for his right. Or fighting for her rights. There's one name complaints, no complaints. In some can be. What he has done already. Okay. Two. Nana to Two. Yanhwe ya omen no baby e de be kwa kodru emboye. Because the fact say Nanado remove the EC from office doesn't mean so automatically come and remove the CJ from office. And this ye kept Sebia to say any government be oba bia no obefa kwanya bia so say any power remain penalty me in afrio. The fact say it doesn't mean say we have to repeat it. I see. Anything you say true wrongs does not make right. I see. Afena mohu. And you mean the men who may can't yeah build and you say I get it. They are resetting. Your point. If you are resetting and you are going back to what was done yesterday, then you are not resetting anything. Resetting including BBR. Yes, sir. Including say you justice. Oh, the all kind of make be to resetting the and you can say you come and repeat it. I get your point. And one, which your man was say impo or fighting for the right, that's you're moving from office when him say wadane waye na afemu die na mo mienkan hu say emfie bi da yanim a saade na yede na efemu no even that thing can be done to any judge. Okay. Because obi ti complain if you say wa preside over your case na nko in your favor enti no akoye complain against you. Look at this. Yam fair non tonchen. Okay. Memfa CJ de non tonchen time nti na membra 24-hour economy. Okay. Say it will not address the current hardship at the business environments now. You answer last week, me na meka say before you be introduce and I be launch the 24-hour economy na incrementing fuel production by that's tax on petrol production by taxing electricity by. And we want to run a 24-hour economy. Now, all run a 24-hour economy. Now, when you don't have a stable electricity power,
how can you run the 24-hour economy Energy Minister and run it effectively? Power shortages, Some yes, I think next week. 30. Two, companies, factories, any institutions they are run by fuel. And when you put tax, you increase tax on fuel products, it means we cannot run the 24-hour economy effectively. In any case, in any case, see a bear run it, send a bear, and we are normally out of one more fear, Umunya Jumani, and a bit mania Jumaye. Okay. To the extent that they are extending it to the private institutions. And over 24-hour economy, no, not just opposed to today. Ghana beyond it, no, who say there is nothing different from it. Similarities. Adiabakwa. Haye o my ye chichiro my own. Okay. Minuati nyina ye mabum. Ya hwe na nyoma bi wo ho ne ya fe nan nsi fam ne ya nsekira nkire mpanyimfo na o kire bi ya na be kwa agency e. We read the 24-hour economic policy now. A fan baby they talks about health omo person omo sa build chip compounds any ade whereby the government na twam koye no Nana Akufo-Addo ne ba o government start say agenda 111 e be edu 60% stage to completion e be edu 50 e be edu 90 aden na sika no yen fan ko ne enwe that hospitals no ade ba ko he ne say o de twawani ko o de men starting from 1992 from 96 coming projects previous governments na ya to wa government upon government ba omonto asonya haye. Okay, so that is a general problem. To start something from the scratch na adena dia data na aka krane ya wie first kan ko ne nwie preku. But having said that, e binu mo nso agenda 111 no ho kra still mu hia chip compound. E wo ho meba, but it will serve the purpose into chip compound mega senyo but aden ye nwie ye no because we are not something like nyahini die. Once nyahini shadani proper government hospital. Your can was pa ne mom no baby o wa say ye work agenda 111 no kra still omu hia chip compound no Miss Metiasi is it because say you say ye make say Nana Dubai we na maye okay than to continue what my previous predecessor no right started right Nana Bredu ne Katakyie regional communications team member for the NPP mesamba me repeat ahobiem taw na fe mapon na Nana Bredu abewi ama me na reverend atiniti kura nti repeater wadaroma fa me pon wo de wodi hu ni nti wadaroma mesra ya na obre no next time no atia so ntem na aba ntem ama me ne atumi anya enough time you me das yeah Nyameba the woman say ma me fan free ase ho no famra metima kan asem nwa ne bo say Yeri Muhammad ye campaign say onye any new project bia kopem say ye wie dada ni nyina esisem ni nyina anti ya start ye sa mobilization hwe district bia project wo ho a ye wie ye incomplete okay anything no metima say ne bo sa by hospital ne team compound enye pe hanti say ka se bia besi another new hospital bi wo to anse anase bia Nkawie a abre ni se adena won aba nyahina na wo ka se da bi we de ye ntwe ne nye wi ansa so di kaka ya no obi se mpanwe oba bi o mpanwe ohia chip company bi wo na bia wo bi kana wotime de be aso anu ntama so oba krum okay ntene de me se ne bo se ye nje tese mo ye no we finish all the project after you can't to say every year be a certain percentage of those projects no and ye nwie no na ye wi ni na pepepe kama okay bio aye fa 1 cedi levy no yeah or say ye be say ye be triple businesses ama 24-hour economy enkoso question is so ono aka say ye hia fuel to power the 24-hour economy okay they say fuel na jinsamu na light bia ni ho na obi an wachira am back am titututu wachira we generator and I dey moduma and only yesterday say e be twa 1 cedi on fuel and they maintain and sustain your light na okay it's a matter of choice all right so better fuel I dey bu generator mu dey moduma and I say aban no once the bet or je no obe ti as me age e dey abo ma do so dey afiro
no be na kwai e na duma yie malaje etimi aba last time am DC tiawa and say yera e kan say was maame no e complaining about the suspension no but some can nyina is it contradicting what the woman has been saying. Okay. One man can tell you Bahama myself over 7 days no fanny in seminar nyina no kwa do am for the bono no o man na brem fanny ano. Okay. Bahama so you be our pin pa pa o man more than 7 days and say mama mbre bebre fire day for ya. It is you can't come back and say onim kwa do ye da bono. Okay. But what you say. So wakasa there say the woman is even contradicting on one issues are raising here. Enti enya de a onim kwado ye de bono. E bia kwam fa so bodo kwado ne bia won tia say they fine but wakasa onim dia na je oboa. Okay. Ti make ko wie say ye nyina ye pese o man ekoso. We are all resetting Ghana. But no so nkyere say ehu bibi say nya ye ha ade a salad ko enti obi so ko nya salad tie. Okay. But what did you say won ko no? Bonnie what did you will be say good morning the good performance. Where you Mark or say regarding the Chief Justice problem, the NDC want to purposefully remove the lady from office by making it appear as though she is going through a procedure. Many thanks. Intiano. Brabita, Chiapreko, everyone may bahad me we are no chade me come on my phone na. Na masa chia ye mirror me be sofo some the Costa. Okay. The Combat of Christ sofo. Right. Na the Lamti. Okay. Pentecost Church. Me chane pa. Okay. Afi me amere you Rose Edupoku. And me man na me che obia. Okay. Party for the me che mu nyina titu ne atwa mo be sad for. Okay. That's it. Right, yes, that's Nana Bredu. Yeah. Family. Family. On the 24-hour economy again. Okay. They're not making. Oh, dear, here And they say, oh, Tio, young and your person, my chichere. Yeah. Nay day, AFA. And it's a problem you over there. I see a raising it up near address. All right. Yes, now, boy. On the last week, say me buy me kind. Near young luncheon, I'm going to say, and near luncheon, we are. And I said, after lunch, you know, even the mechanic, material commentaries, nay, radio interviews are the same thing. I'm mechanic. Yanibina, the CEOs, Nibby, and so the Eka. Yangina, I didn't ye fa a boy yangina. Sabu, and can a near cook room, timidity bed, 3 hours, 4 hours for Queens. And they freeway. Yangina, your fakwan, so a boy. Okay. And Tino. Se bibi teach man as you say bibi enko eni can you say we are against it but we want to address it and address it and be a be successful. Okay. It is say about run a 24-hour economy ni dia. Me na me hu say ye Ramahama na ni kwan say o increase or the taxes as to what you say because enipa na bi kwa na bills electricity bills so it mean to other no as I could increase na a better symmetry. Nana me pon. Enti chia na me pon. Menu an next time. Say meni me do na beba Wednesdays na. Mr. Nia o Brantem. Okay. Na my delay nti. Ah. O de you say onya wi a. Monsieur ya me twen say o beba. Magula to. Me tia hu say program e koso no. Wonya kan odende de na say onya nuye so. Aha yo. Aha, etino. Eti me so ba ntemo a. E na boa me ma me so me ye me ne ma ntemo. Aha, enti ana me twen because o maya. Enti. I'll be here before 9. All right. Yes. All right. Enti na wate wo de no. Ai. Enti bi answer na me ko na nra na me bag girl. Okay. Na na woda. Right. Diviner. Na usua abre. Say dia mama nshi no. Say yes anya. Our school a beautiful beginnings. Ewa Henema Kokoben. Right. Then right the 11th birthday. Wow. Mr. Quatentin in him dear. Then young word and the man. Okay. Send it to Mupobiano. Yanko Mon Hobana won't be achieve. Obey. Oh, I don't have right. Or free 18 years to come. Only. Right, it's the only way be Irish. Yes, I'm I'll work on her. Now, okay, last week, maybe said David to Jamami repeat. All right. I can also dominance. Yeah. Taxes near run and only a catcher. Second, and I want to miss honorable SB. I come on now.
because a kwan no very deplorable taxes adwumade bia at least unkwana 5 amanfo so te ho pa amanfo te ho abia china hu mofra mo fa form free sa ehwo no Nyameba de ni mo na nti form abata no so abesku ya na ahomete nti ebese ka mo fa drip machine enkofa so kakra mai na taxes ni ntimi nya adwuma yi you should private car crowd ye na ase one hwa de bia so okọ fitem tie sa na taxes no so mo so santi na mekan because taxes no say 10 na camera say de bia no 5 free okay na brother do that say reverend fami pon na nko yeko oman no da me kasa ne nchichire eye nyina na yeye nti de wo ye bia se oman ba pa no hwe ne yi na yi because so se oman no mo a ozu timbi oni baabi akọ etimsere wo ya ade bia ye de mpuntuo de asomdwie ebebre oman no emu nyina a won so ka ho na de ama oman no nchechire na tumi akọ nanim kama me di si ebre nti na machia chiefo nyina so mo je bretie na afi machia Apostle Emmanuel Jamfi do de anopabosio no abre no nyakopon hira no baabi bia ne na pamfo no ene miame maame Prophetess Mabel Bonsu authentic mama na do na afre no ememu ha ya everlasting God ministry asafo ano no da me nya me ho kani arechechere nyakopon hira no baabi bia wo It's about time. Mimpon or pay na bibia so ntimi enye fine. Mimfan chiaso kunkoma Mark. Yankasa minua Mark. Otie me pa. Afei this monasari etie live ewo YouTube no eso. Me chia no paper this morning. Sounds so na production team ni nyina Easy Soft IT Consult. Eben. Be fine. Champion Mugabe, a manager, Nanefua. I be clothing whenever he sounds sooner. I am a 80 fashion. I won't carry Master Abdul Rahman. Pechiapa, when him a bush and for a morning, I sent him back at Yamupa. The baby answered to me fine. Yabunina say, na me pon kra na de enchiasu kun koma me ankasa me papa elder yaw chei pepra papa me chewa no paper kra ni eguso to pacho keke pepra shop kakra